بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله المبعوث رحمة للعالمين صلوات الله وسلام عليه وعلى آله وأصحابه ومن سار على نهجه وتمسك بدعوته وسنته إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا أما بعد قال الله سبحانه وتعالى وهذا كتاب أنزلناه مبارك فاتبعوه واتقوا الله لعلكم ترحمون. Mauli mga kakasisin Allah subhanahu wa ta'ala, mga anak apo namo hatiranan, amuin si Masaud Danundaran, sin pangadjian, daindi halugal ini, na haruman ini, yari na isab kami magpasampay, maun pahadarat sin kamu, sin kallam sin Allah subhanahu wa ta'ala, iban sin hadis sin junjungan taliw alaihi salatu wassalam, pangadjian taniw, masi-masi habunga sin pag-iman, aula-aula na tuod masi-masi kita ni wapangadjian, amin bunga sin pag-iman, antara sin naghindu iwan sin hinduan, at niya antara sin guru iwan sin murid, dunhan mga tuan, in masi-masi pangadjian taniw, bunga sin pag-iman, antara sin naghindu iwan sin hinduan, guru iwan sin murid. Mga kakasisin Allah subhanahu wa ta'ala, sindum lima bay, upat pangadjian taniw na halawm sin walo. Pangadjian biyayta sin murid paguru niya. Indum ini hikalima na mga tuan. Kaya tud na maun kaniw sa barang sin maabot sin pagpamahalayak di hatiranan ini. Ini kalima, bunga sin pag-iman, antara sin naghindu iwan sin hinduan, aula-aula na tuod, nagbunga roon ng pag-iman, hahindu sin guru pamurid niya. Amuna impalman sin Allah Ta'ala, ma indakum yanfad, wa ma indallahi baq. Tinagin niya ha guru niya,
Hinikalimalong niya. Hindu mo kamu impalman sin Allah subhanahu wa ta'ala. Ma indakum ingkatan deng kaniu marayaw. Yampad. Maigda. Indeng kaniu. Mawaira, mawa dayaddo. Di da kumakkal ing karayawan niya. Bang daing hamanu siya ing karayawan niya. Misam pabiadiin unu karayawan. Apabila ing karayawan niyan, upamakun kahui ing gamot niya ring hatao, magkalanyap da, magkaigda. Di da kumakkal. Nahauning kumakkal, wa ma indallahi baq. Ing kumakkal din karayawan, dahil di hadunya aula-aula na tudadlaw kana amura indeng ha Allah subhanahu wa ta'ala. Dahil nga sababian impamung simurid ini haguru niya. Najartu ilan nas. Di hayat ini iatud kulong neng inhiwal ingkahalan si manusia. Hapangita kulong niya. Ingkatan manusia. Ingkatan kabakan nila aun halga. Yayaran nila. Sabab kagunahan nila. Amparit malugpas. Na pagkabihad tulong niya halgaan nila yung kata, inakulong niya yung piyandang ko. Mahal ka day sab. Sa amin mahal ka original. Amin mahal ka, hialgaan sin Allah Ta'ala, wiyata ka ko mahal ka. Ada punin mahal ka. Hialgaan sin tao, priyaisan sin tao misandan, pilain halga. Wala kunad turihilan halga, hindi hilan ko halga. Amin biutangan sin Allah Ta'ala halga. Turan niyo yung mga tuan. Himbunga sin pag-iman. Kaya hindi singguro, hamurid, napaham si murid marayaw. Pagkalaong niya, in katan marayaw ring hatao patao. Wairad tu magkaig dandayaw. Magkapasaw raw pamakun batiri. Mapasawra. Niyadto na ako pamarayaw, kakal di magkapasawra, hindi adunya, sambil pado. Maturan niyo yung mga tuwan, hauno na kita nurunghaan. Biyogbukan ko lang nempalman sintuhan, hindok mukha mo. Wa ma indakum yanfad, wa ma indallahi baqi. Malanyap daing hataw. Dihilan kau masarap pagkaun bihawon, pagkonsum lanyap. Dihilan kau sin milyon bihawon, pagkonsum way. Na inagini haguro niya. Wa kullama waka'a fi yadi syai'un zu qimah. Wajjahtuhu lillah. Piyakay ko na lang niya pakabayaan sin Allah Ta'ala. Wala ko na piyakay pakabayaan sin nafsu ko, pakabayaan sin syahwat ko, aun kabayaan ko.
Sa kawa, pagkaumbi ay ta sintuhan, paakaroon niya, kuha kabayaan niya, way ko na iya ka din kabayaan ko, nanulin-tulin na ako, maun pa kabayaan sin Allah. Usog marayaw mga tuan. Bang nabihay ni katantam, atawa nabihay ni majority, kita niyo masanyang nagula dia dunya. Kita niyo ray sabi masanyang magula adlaw kana. May tayad to. Why violation taniyo patuhan? Why kita niyo himinang sinlanggal syara pa Allah subhanahu wa ta'ala. Amad tutuan. Naimpangaso. Uno tuudin biyog bukan niya mahal ka pa Allah subhanahu wa ta'ala. Uno tuudin iayaran niya mahal ka pamahasot si mahatinggi. Natuan niya rin palmansin Tuhan. Sa suratul An'am. Wahaja kitabun. Ayarin na kitab ini. Ngancing kitab ini Quran. Yung Quran ini kitabul insan. Kitab si manusia. Sulat si mahasut si mahatinggi. Harap pa manusia. Haza kitabun. Anjalnahu mubarakun. Yung kitab ini. Pamansin Allah Ta'ala. Mubarak. Inhalaw niya yan yung katan karayawan. Kasirul baraka wa kasirul khairat. Yan in sa taud-taud barakat. Yan in sa taud-taud karayawan. Magkagunahan kita nung sindwa na sabuted. Magkagunahan kita nung hinang mabarakat. Magkagunahan kita niyo pangatud mabarakat. Magkagunahan kita niyo huna-huna niat mabarakat. Sarum sa adlaw. Haja kitabun anjalnahu mubarakun. Fattabi'u na. Pagkayan amo yan yung mataud barakat, yan dunhan yung karayawan mataud, ay nilupasa. Mga tuan. Bang natu day un nalupas. Sa kawa bang natu di ikaw pakabayaan sin Allah Ta'ala ri kita niyo maig ding halupas. Di na mauno nalupas sa siksaon pa. Pattabi'u. Agaran yung natudin. Ba't bang natudi agarunin ini? Nalupas. Ima na sin nalupas. Way tutungbasan ka na rin nga Tuhan. Ampari makatungbasin tao, misan ama pa anak. Di. Anak pamaas di tumumba. In matanda tutungbasan deng Allah subhanahu wa ta'ala. Tani mga tuan. Ay na kamu makadugay palmansin Tuhan. Doon na kamuha na kitab yan. Wattakullah. Iban, ingkagi ni umakad, pag mabuka kamu patuhan. Indagbos sim pag mabuka niyo. Biya sindagbos. Sim pag mabuka, sim taumak kay wantau Madina. Hinda siyo sila yan, panagnaan. السابقون الأولون من المهاجرين والأنصار
والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه. Sila yan. Naglumba-lumba sila. Sabab diak sila sintuhan maglumba-lumba. Bangdaakan kanila kato ta. Harap sila pakai naglumba-lumba, pahinang kakuyaran sintuhan. Bukon pahinang kakuyaran nila hantara sin sila magkahi. Ing kakuyaran hantara sin kita ni magkahi, tagalimit aunhad niya. Ing kakuyaran ding Allah Ta'ala, wairun had niya. Dahil nga sabab yan, yung mga sila, himarap na sila pakakuyaran kabayaan sin Tuhan, wala na sila miyadto pakakuyaran kabayaan sin sila, sabab, di na majuko. Langgong na muharam. Radiyallahu anhum wa radu'am. Makuyag sila umalup pakabayaan sin Tuhan. Labing kuyag sin Allah Ta'ala, tumayma kanila. Turayan mga Tuhan. Na, bangka mo nagmabuga pa Tuhan. Hinang niyo, yamalan niyo, yung kabayaan niya. Labay rin ako, giwan kuyag. Salta tiyang kisan niyo inliangan niya. Buka hamul ka dunya iwan siksa hadlaw ka na. La'allakum turhamun. Supaya kamu magkasilasya. Di na magigil, di na magjangki, di na magtaas, di na magbaba, di na ingkataan. Madto na pahuon okay kabayaan sin Allah subhanahu wa ta'ala. La'allakum turhamun. Di na kamu bayaan magigil, di na kamu bayaan magjangki, sabab wala nagkarayahan nagigil, wala nagkarayahan nagjangki. Nahisin nagkarayahan. Amad din matawad sin. Oo, napangita na to. Sa wairoon na pangita dugay, nag-atog ka to taniyo. Aun, Allah subhanahu wa ta'ala. Inta umang umatod kayo mo, naturun lupa mo. Lingkat simbadyo mo, lingkat simpanggayo mo, kataan. Inallahu ta'ala wang umatod ka, tubukon namad to, sabab ubos niya na kita, design niya na kita. Naparagbos niya na kita. Salta, biyeta niya, sarayaw-rayaw, umbang payaw, impagpapanjarin niya ka to. So, ubos na. Uno tuudin aturun sin Allah Ta'ala kato. Walakin yanzuru ila kulubikum wa a'malikum. Inaturun niya kato. Hinangtan niyo. Hinang sinuno, hinang sinatay, tudyo patuhan. Iran hinang sinanggaw ta. Magtag-ipon pa Allah subhanahu wa ta'ala. Muyan to. Kaya sabihan, inagisim mo rin ako. Pagka nagpamanintuhan ko, indeng hatao, mabaya da paukpuk, imbadyo nila malingkat, dahon da papasura, impagkaon nila masarap, dahon da papagpupunan sin najis, mahal ka, ingkiyabi.
way na kulong na imalupad. Inialup ko, amo na mahal ka ding Allah subhanahu. Uno yan to ni mahal ka ding patuhan, nayari. Palman si mahasut si mahatinggi. Wa ma arsalna min qablika min rasulin illa nuhi ilaihi annahu la ilaha illa ana fa'budun. Palman pasin Allah subhanahu wa ta'ala, walakad uhiya ilayka wa ila alladhina min qablik la in asyrakta la yahbatanna amaluk wa la takunanna minal khasirin. Tutuan imbaita si mahasut si mahatinggi. Sa bunnal tuod. Tuhanin nagbaita sa bunnal. Misan siya wala nagbaita sa bunnal. Hakuti ka daing na kaniya. Suwaing kato tanyo sa bunnal makamataod. Tuhan niyo yung mga tuan. Naimbihawon. Imbaita sin ini. Agad di na bunnalon. Sa kita doon na ini. Amo na yung bunnalon. Tuhan niyo mga tuan. Na. Walakad uhiya ilayk. Wa ilal ladhina min qablik. Sa bunnal tuod. Kaya patulunan na mo kau. Na para na mo maun kay munwahi. Isiyo, ni Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa ilal ladhina min qablik. Iwan si mga sila na kauna rin kayo mo. Uno yung tulon maun kanila wahi. La in asyrakta na bangkaw magsakuto patuhan layahbatan na amaluka. Mapaddampa na sinhinang mo, maig. Mabatal, lingkatan hinang mo. Unin na kabatal, unin na kaig, napaddampa na siya. Sin hinang pagsakuto pa Allah Ta'ala. Wala takunan na minal khasirin. Tuhan. Siyapahan pa. Matantuod. Adlaw ka na. Makalamud na kauyan. Hamangat sila na lugi. Amin lugi di na matabang. No. Uno pembiyata sin Allah Ta'ala kato. Sebab kita niyo na imbiyataan. In sila nagkawa na. Nanaikod na rin nga dunya. Na, paman sin Allah Ta'ala. Piarahan na mukaw. Wahi. Iwan sin na kauna rin kayo mo. Impiara na mo kayo mo iwan sin na kauna. Salida. Uno yan. Annahu la ilaha illallah. Sa bunal tun. Way Tuhan sa bunal pagtag-ipunan. Malaingkan hisyura. Allah subhanahu wa ta'ala tunggal. Napagkabihad to. Paman sintuhan. Ana pa'budun. Ay kamutod magtang-ipon dukaing. Tunggalan niyo sadya yung pagtag-ipon niyo pa Allah subhanahu wa ta'ala. Simpang asuho. Uning kakuyakan sintuhan. Amo na yung pag-ibada.
Nahamasa na to ini, uno yung kakuran na to isab. Kakuyangan, simbaha, simbaha, tinggi magibadat. So yan tuan. Na, di ayat ini, nabahagi ang pag-ibadat. Wa'budullaha wa la tusyriku bihi syai'a. Pagtag-ipon sadya kamu tunggal pa Allah subhanahu wa ta'ala, ayaw sadya kamu magsakutukan niya. Pag-ibadat ni, nabahagi nagduwa. Hinang kabahagi, al-ibadatul batinah. Pag-ibadat batin. Unin hati sa pag-ibadat batin. Wahiyal ibadatu bil qalb. Amo na yan yung pag-ibadat sinjantong tudyo patuhan. Tutuhan, pag-ibadat sinjantong sinatay tudyo pa Allah subhanahu. Pagtagon yan simbaha sa Arab, a'malul qulub. Hinang sinatay. Narihilan takuno, panawpamahan. Unin ibadat sinatay. Inibadat sinatay. At tawakkulu ala Allah. At tawakkalu ala Allah. Pangandul pa Allah subhanahu wa ta'ala. Pangandul sinjantong tudyo pamahasut si mahatinggi. Pamansin Allah subhanahu wa ta'ala. Allahu la ilaha illahu. Insya amunin Allah subhanahu wa ta'ala. Wayroon narugayng. Tunggal da siya yung pagtagit. Na pagkabihad to, wa ala Allahi palyatawakkalil mu'minun. Yung mga silamatan, yung pag-iman nila. Iwan matan, yung panggayunggong nila, panauhid nila. Di sila mangandula kabayaan nila. Di nila pangandulan ng sin nila. Di nila pangandulan ng kawasan nila. Di nila pangandulan ng kusog nila. Di nila pangandulan ng ingat nila. Way pangandulan nila ununo. Kansiw sila mangandun. Wa alallahi palyatawakkalil mu'minun. Imatan beriman harap patuhan mangandun. Di ka pangandulan in pikilan mo. Di ka pangandulan in ingat mo. Di ka pangandulan in kusog mo. Di ka pangandulan in kataan. Maita, magkaigda. Imatan pangangandulan Allah subhanahu wa ta'ala. Tani mga tuan. Dahil nga sa wabian, imatan beriman. Amuanin lungbus. Amuyanin dagpak. In pangandul nila pa Allah subhanahu wa ta'ala. Tuhan yung mga tuan. Yan. Amuyanin mahal ka. Amuyanin pinakamahal ka. Kansiyo pa Allah subhanahu wa ta'ala. Naigmanin pangandul sinta upatuhan, harap pa kayo nangandul. Ginis babarapan na yung piangandulan si manusia.
Suyad to mga tuan. Amod tim panagnaan. Dahil nga sabab yan imbar iman. Di sila kumuyag ha material kita nila. Hapanyap di uning kakuyagan nila. Pamansin Allah subhanahu wa ta'ala. Ija jukirallah wajilat kulubum. Wa ija tuliyat alaihim ayatu jadatum imana wa ala rabbihim yatawakkalu. Bang masabot yung kabasaran sin Tuhan. Bang masabot yung karayawan biyeta sin Tuhan aun hirihir niyari, aun itumbas niyari ito. Manalukan nin atay singkuyag. Tulan niyo mga Tuhan. Apabila mabasain ayat, amo na nini, sulatin, pagtag sintaw pakato sulat. Sulat na hindi, Allah. Wa ija jukira Allah wajilat kulubuhum. Wa ija tuliyat alaihim ayatuhu jadathum imana. Tumaud. Timpag-iman. Kaya sabihan, yung pag-iman, uwos, timiw-tiw, uwos tumaud. Sa imbar iman, amin nangandol pa Allah subhanahu wa ta'ala. Amin halgaan niya, in mahalga, bita sintuhan niya. Di magbaba, magtaas sadya. Mayta, di siya maghinang bang bukununtong. Turan niyo yung mga tuan. Ya jukirallah wajilat kulubuhum wa iza tuliyat alaihim ayatuhu jadathum imana. Tumaud. Bukuning kataan matao di karayaw. Habya si masatan ni. Ni matao diyan na kiwan sim pamarintah. Sa imatan mataud kiyarayaw, amin mataud miyaga da kabayaan sin Tuhan. Tayan Tuhan. Pagubus, wa ala rabbihim yatawakkalun. Harap sadya nila patuhan hituk baling pakarajaan nila. Iwan sin pangandul nila. Reject nila yung pangandul nila, patao, pabaran nila, paisiw-siw, sabab di na kapangandulan. Kapangandulan biyahon pagkonsumo na. Saka harap niyo pa Allah subhanahu wa ta'ala. Nah, yan tutuan. Inhalga. Pagkabiyay talong na sinallahu ta'ala, indeng hatao malanyap da mawayra kapusan sa indeng kanya amurin mataka kapusan amurin mahalga hihalgaan ko na pabaran ko mahalga na pabaran ko nagisim murid paguro in mahalga pa Allah subhanahu wa ta'ala. Magkarunahan mga anak kapo hamasa na to ini mangandul patuhan. Ay ikaw mangandul, mataod da ubat mo. Ay ikaw mangandul, kiugdan din ubat mo, sinsakit mo. Sa harap mo pa Tuhan. Ayaw ramisan ko mangandul pa doktor mo. Ikaw, iwan sin doktor mo, subay mangandul pa uno. Pa Allah subhanahu wa ta'ala. Tulayan Tuhan. Amad timahal ka. Hikaruan niya mga tuan, at tumisalan niya sa jahambuk, sa kumaadya kitambuk ang buhok. Hikaruan siyang pag-ibadat, al-ibadatun az-zahira.
al-ibadatul jahir. Hinamuok pag-ibadat batinah. Amon ini ibadat sinatay. Ini karwa ibadat. Amon na in ibadat zahirah, kakitaan mo. Ini na bahagi nagduwa. Amo ini mahal ka, patuhan. Pagka siya mahal ka, amo na ini biyogbukan si murid ini. Iwan, singguro niya. Na bahagi nagduwa. Unin ang buok. Ibadatun bil lisan. Inibadat lang na nakatampal na bahagi nagduwa ng kabahagi. Ibadatun bil lisan. Pag-ibadat sindila. Uy, ano yan? Inibadat sindila. Inibadat sindila. Example niya sadya. Aksiru bikawli la ilaha illallah. Example niya. Patauran niyo in lapal-lapalan niyo la ilaha illallah. Dia untuan nagtatagad. So, ay ratungan na sing kamatay kampong nila ang papakaan magtatahalil. Tahalil niyo lang na yung kampong na mo yun. Naniniguro sindi nga tao. Hindi kaniya wala siguro. Di masiguro hindi nga tao. Insiguro amin din kayo mo antara mo iwan sintuhan mo. Na. Ibadatun bil lisan. Pinakamahal ka. Apabila indila wala na nagtag-ipon, nagbisara na pamangi dumadlaw. Ang pabang pamangi, di laulunin tao, magbisara. Lilituhan bangkatanin litu bangkat mamangkat litura. May tayad to. Di lisuanin tao magkabtangan si mangi, sabab ang magbubulan sang kaniya. Hirua. Hisaytan tao, iwan hisaytan jin. Turan niyo mga tuan. Na. Inagisim mo rin din eh. Pagkamahal ka in ibadat sindila, doon na ako. Patawron ko na. Impaglapal ko, la ilaha illallah. Unin maksud niya yan, pakusukon ko yung pag-iman ko, pakusukon ko yung panauhid ko. Laway ray nga ibadat sindila. Maturan yung mga nakapo. Nagkakulang kita na wiyandan, bus. Sa hapakayan, yan narimabat. Pakayan Jipun, pakayan Malayu, pakayan Milikan, pakayan Arab, pakayan... Ginis babarapan na. Uno pa mga tuan, inirilan taro example. Wa aksiru bil istighfar. Ibadat sindila, patauran niyo in lapal niyo astaghfirullahaladzim. Di ka tumang daag pa po imam. Po imam, napiyaka na mo kamo. Nasagga kami ban silang kungkuyan. Nabiyaw, magsugsug na kami tawat. Sugsugi kami. Amin siyari, misan sumugsug. Na pagluwak sin apo imam, sugsugan na siya. Astaghfirullah halagdi. Dahil para sa Jain Allah Ta'ala maingat da. Haniat da kuman, hamukal na nira kuman. Ba't bang halapal wala kimugdan?
Wala kami kimugdanin lapal, wala kimugdanin daakan. Imaglapal yadto siya. Hipapataud. Pataura, in ibadat sindila mo, pataura in lapal mo, sin kalima, ibang pataura in lapal mo, sin astaghfirullah al-azim. Wa atubu ilayh. Di mabayain syaitan tao, iwan syaitan iblis, dumungugay ni. Sinlapal ini. Nah, yan to mga tuan. Ibadat sindila. Hababaan sin ibadat al-zahirah. Inhikaruan niya bahagian. Ibadatun bil jawarih. Ibadat lang niya sin anggaw takbaran. Nah. Amuan. Naunin ibadat sin anggaw takbaran. Umbul hambu. Dumiwan sinadlaw. As-salawatul khams. Amunain sambahayang makalimahang karum hangkadlaw. Salta tuan, mga anak apo, indayaw sin sambahayan. Sabda sin junjungan taniw alayhi salatu wassalam, as-salawatul khams, tuzhibul khataya. Makapaig sindusa. Bang di mayong pagsambayang mo. Hiwal simpito ang gautabaran mo. Makapapas sindusa. Makalano sindusa. Biyasin kama yujhibul ma'uddaran. Biyasin lummi ang paun na ron tubig, maig na sin tubigin lummi. Kahugasan sin tubig. Kalanuan sin tubig in kataan lummi. Bihanin dagbus sin sambahayang. Dahil nga sa biyan magsasambahayang, malanuin atay. Insipat sa lagu-lagu si magsasambahayang. Paba. Palman sin Allah Ta'ala. Kad aflahal mu'minun allazina hum fi salatihim khasi'un. Sa aturan ni magsasambahayang nga masanato ini. Bang biya din impiil palangay nila. Turayan tuan. Na. In ibadat lang niya, ibadatun bil jawari, biya na sin sambahayang. Na uno to din sambahayang yan. Lagi si murid, amoy nilang ng biyata ka, pinakamahal ka. May ta, silatun bainal abdi wa rab, koneksyon, palsugpatan hantara, sinipon, iwan tagipon. Kita ayan tuan. Mahal ka imbulawan, mahal ka insin, mahal ka ingkatan, mahal ka sa pinakamahal ka papaayaran sin Allah Ta'ala sambahayang. Pag-usahan mo, mahal ka, dakan sin Tuhan. Sabang dumatong na yung sambahayang, harap na pasambahayang, mahal ka. Dahil nga sa pabiyan, bang di matungin sambahayang, wala minigin tauri nga pagdakangan niya. Dahil nga hununo na, pakaradyaan niya, naignin halga, sabab nakad tunin pinakamahal ka pasambahayang.
mataudihil kato sin Rasul sallallahu alaihi wasallam panaw pamahan indayaw sing sambahayang. Biya law nga sin na may ukaw, makalimahang karumang kaadlaw, awang panakapin luwag mo, way. Nabiyahon tuhan, malumi din tao. Ibutang tanan nakahangpo na may malumi da. Insang bahayang law niya, biya sin na may ukaw, makalimahang karumang kaadlaw, awang panakapin luwag mo. In kimugdan ng pagsambahayang niya, way nakapin. In kurikin pagpaygo niya, way na nakapin luwag. Na pagka siya namusog sadya, wala niya siya bunal, wala siya nang hilog, way katantaan, hambuk tangki. Gaman siya kaya lumian. Turayan tuan. Na, insang bahayang. Bang niya na parayaw, as-salawatul khams kafaratun lima bainahuma. Insang bahayang 5 waktu makakiparat, makapapas sindusa. Naaturan niyo kung tuhanin pagsambahayang na ito ini. Ay nakaumatod parugay ang aming kay mo. Uno na, inkya na naman murayaw sa bahayang mo. Intaw na kaun hapdi, ang pasya na nakaun, inkya na naman nirayaw para sahan. Na ini ikaw tuwan nagsambahayang, pag-ubos mo nagsambahayang, uning kya na naman mo. Dahil nga sa babiyan, yung mga tao magkaiwan tao Madina, muhajin ni Riwan Sinansar, masarap na yung pagkaun kanila sa pinakamasarap kanila, magtag-ipon pa Allah subhanahu wa ta'ala. Yan mga anak apo, inipasampay na mo kami. Na. Yan ito mga tuwan. In, tiwayhuan sin ibadat. Amin mahal ka. Pa Allah subhanahu wa ta'ala. Amin biyagbukan sin muridiban sin guru. Na. Mataw din ibadat, nagdihil sadya kita yadrig sampun niya. Impangasuwing ibadat yaw ni siyang magtatayma. Aun magtatayma tawaway, mag-ibadat na hadya kita. Aun magtatayma. Allah subhanahu wa ta'ala magtayma. Nauno tayma niya na hadya, way kondisyon niya, way syarat niya. Aun tuan. Inibadat na bahagi nagdua. Al-ibadatul batina wal-ibadatul zahira. Aun sarat tay maun siya. In sarat niya katan na sin ibadat tay maun sintuan suwi aun sarat niya. Dahil mga sarat niya an yakuna mu'minan wa muwahhidan. Suway siya matan bar iman iban nananawhid. Di ba butasin dua yaon? Suway siya matan bar iman iban matan nang hinunggal pa Allah subhanahu wa ta'ala. Taymang. Yeah. Impag-iman iwan sin pagtauhid, amo yan yung maksudin Tuhan nagpara kanabihan iwan karasulan. Amod timpuunan. Sabab nagkaniya-kaniya ng pagtuhan sin tao.
Aw na nagtuhan bato, aw na nagtuhan kahoy, aw na nagtuhan tao, aw na nagtuhan sin, aw na nagtuhan kawasa, aw na nagtuhan lingkat. Uy, aw nagtuhan na sin, aw. Niya diin. Sabda sin Rasul sallallahu alaihi wasallam, Taisha Abdul Dinar. Magkangi-ngi da intao nagtuhan. Hadinar. Wa Taisha Abdul Dirham. Magkangi-ngi da yung mga tao yan. Nahaunon na, di tandoy katugila. Sa magkangi-ngi da. Nahisyo hindi kumangi. Amo na yung mga tao nag-ibadat na tayma. May ta na tayma, mata ng pag-iman nila, iwan mata ng panauhid nila. Amad tinggamot tibluk. Amad tinggamot makusog. Misan hunos, di malungkad. Iwan di malukad. Nah. Ini karuan niya uno yan. Al-ittiba wal-iqtida li Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam. Sumunod din nga mga hikatay ma sin Allah subhanahu wa ta'ala. Sin ununo na ibadat niya. Aula-aula sa bahayang sabab makalimang karumang kadlaw. Subay siya magad. Iwan subay siya simingud. Hisin subay akaran niya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sabab amin naraak sintuhan. Hisin singuran niya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sabab siya in nagparagbus singkatan ibadat unta. Na, pangatud-ngatud ka masatay ni. Nagtungga kali. Sabab naig indua. At tawa naig inhambuok deng harwa. Wayroon na pangagad, iwan way na paningud. Hisiw nin iyakaran sintaw. Hisiw sunah diyang kabayaan niya. Ampay matan singuran hinabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pagsabahayang tiwila, sallu kama ra'aytumuni. Paghadya mura, hudu anni manasikakum. Pagpuasa amura, ingkatan yan, suway rapmadto, suway aon pangagad, iwan aon paningud. Kansyo, harap da pa Rasul sallallahu alaihi wasallam, walakum pi Rasulillahi uswatun hasanah. Yan doon ka niyo. Yan doon hanapin niyo. Insunto ang sisinguran, hakatan ibadat. Na, minigman kita nuri nga pangakad ka niya, di nga paningud ka niya, na tunggang king ay pagibadat ta niyo. Turan niyo mga tuan. Nayad to. In sumunod sarat taymaun sin Allah Ta'ala alamat taymaun. Al-ikhlasu lillah. Suway aun pagka-ikhlas na. Aturayan tuan. Amod tu indeng ha mga sarat siyabut. Na, bang di maaunin niya ito mga tuan, naaturan yun ng dagbos. Ampain sambahayang, lamod siya rin ha mga hipaghalulay sim problema. Bang kau nagsambahayang na naig ng kasusahan mo, bang kau nagsambahayang naig ng lumi mo, bang kau nagsambahayang nakurik ng hinang mo, sa pagsambahayang biyadiin, inna salata tanha anil fahsya'i wal munkar. Sa bunal tuod palman si mahasut si mahatinggi. Insang bahayang amin paldaakan na mo
Iagad sin mga ipon na mo. Iagad sin ipon. Wala niya liyamuran sin kabayaan niya. Ba't doon sadya siya miyagad. Hapang hindu sin naraak na maun kanila. Insang bayang niya yan. Tanha anil paksa. Karausan niya na puunin paksa. Naunin paksa. Dahil nga mga paksa, biya simbihaon. Usog, intiatali babae. Babae, intiatali usog. Lamod yan turing ang mga paksa. Turayan to. Sa lago-lago, pit na rimatong hamasan na to ini. Pit na sin babae pausog, pit na sin usog pa babae. Inta umarayaw sa bayang niya, ridto ka niya insarat na sabutid to. Karausan niya puunin pangatud niya, impangdungog niya, karausan niya hapaan. Di makalaos. Di makalaos yung syaitan manasat kaniya. Di makalaos yung syaitan manglarak kaniya sa babaong tampan. Sa babaong pangayo niya patuhan. Aturayan tuhan. Di makatampan ng kawas sa sintao, di makatampan ng ilmo sintao, di makatampan ng babasyaon sintao, bang bukon. Deng harida sinallahu subhanahu wa ta'ala. Yan tayo manghud naman. So, way siya mag-ikhlas. Na, in-ikhlas, intao, hatu para kalayad to, nabahagi nagupat. Hatungod, sarat yad to. Nabahagi nagupat intao nag-ikhlas pa Allah subhanahu wa ta'ala. Na, ikaisa, nag-ikhlas siya patuhan. Indagbos yung pag-ihlas niya, iagad ng kabayaan sintuhan niya, miyagad siya pangindo sinabi niya, singuran niya, in dagbos sin pagibadat sinabi niya. Turayan tuan. Hinda siyo yan, yung mga sila yan. Yung sila yan, wahum ahlul ibadah. Wahum sahibul ibadah. Sila yan imatan nagtagipon patuhan. Diadiin. Sila yan in tao na magbugawayta nila patuhan. Halawm sambahayang, Iyaka na'budu wa iyaka nasta'in. Sila nimatan. Turayan tuan. Na. Impag-ibadat nila hakika, matan. Na. Pagkamatan ng pag-ibadat nila, aun pangilahan, kakitaan taron kanila aun. Unin pangilahan doon kanila. Pa'amalahum lillah. Inhinang nila harap patuhan, di nila ipagpamayta tao. Sabab mabuka sila kasuran sinriya, kasuran sin takabur. At tinambu kalamat. Wa aqwaluhum lillah. Inipagkabtang nila kabayaan da sintuhan. Di sila magkabtang kabayaan sintao sabab di din tao makarihil karayawan. Bangaun dihil sintao bukunda rin kaniya rin dah Allah subhanahu wa ta'ala. Ninang nila lillah, ang kabtangan nila lillah. Wow, uno pa.
Dua na, inalamat. Ikatu, wa ata'uhum lillah. Indirihilan nila, pahisiw-siw naririhilan nila, pa Allah. Kabayaan da sintuhan. Tulayan tuan. Ini kaupat, wa mana'ahum lillah. Manglang sila. Manahawi sila. Impang lang nila iwan simpanahawi nila lillah. Bukum manipug. Bukun sipugun. Wala doon al-ija wal adha. Wala doon yung pagpasakit. Uning kanila. Wajakir pa inna jikra tanfa'ul mu'min. Sumanglang sila nagdara kamumpaatan. Kinalamat. Ini kalima wa hubbuhum lillah. Bang sila manglasa lillah. Wa yubghiduhum lillah. Bang sila magdugal lillah. Dugal kabayaan sin Tuhan. Naimbiyaw nagdugal siya sabab dugalan siya tuon. Nawang mabihad to mga tuan. Amuad tintao. Nag-ikhlas. Iban miyagad. Iban simingud. Pa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Na. Bang dito na alamat na sabot yad doon. Pamuamalatuhum zahiran wa batinan liwajhillahi wahdah. Ang katan, pakaradyaan nila. Ang muamala nila, katampalan. Iban, hakasipukan. Liwajhillahi wahdah. But in katan, banging katan, naghinang dunin lillah ini. Simanyang nakita ni mga tuan. Sahangkan kita ni Rit Sumanyang, gaman magsusungin pag kasusahan, wala duunin lillah. Na pagkawala duunin lillah, kansiw na. Nahisiw-siw na sadya. Ito yan. Na, unim maksud nila. La yuriduna bizalika minan nasi jajaan wala syukura. Di sila mabaya. Unin di nila kabayaan. Deng hamano siya. Tutong basan ibang pagsyukur. Yan, mahal ka kaniya. Ampe mga tao yun. Uy, misal lang na nagsukur ka ako. Sin ako'y naguno kaniya. Ako'y nagdihil kaniya pikilan. Uy, misal nagsukur. Nabalik lang niya. Tub-tub darid to. Way tayong kampung mo rin ako. Tumabang kaniya rin ako maguno. Uy, misal lang na nag-thank you ka ako. Inyad to, mahal ka kay mo. Say, mahal ka patuhan. Amin, mayroon na rin nga tao. Nagtataka maray na Allah Ta'ala. So, in siyari mabaya, la nuridu jajaan wala syukura. Naray din ang kabayaan niya, min Allah. Amo yan lang kung naman. Na. Aun pamung si mga sila makahati. Imana si makahati ha Quran iwan hadis. Sin nakauna nakahati Quran iwan hadis, tao Makkah iwan tao Madina. Pamung nila, al-amalul hasan, inhinang law niya marayaw, amunin hinang kabayaan sintuhan.
May takabayaan sintuanin hinang marayaw, yaon doon kanindua. Hinang marayaw kurik, iwan hinang marayaw ikhlas. Akhlasa lillah, nagihilas siya pa Tuhan. Iwan kurik. Na inhinang marayaw pa tao, di na magkagunahan ihla, di na magkagunahan kurik. Himinang nadya kawin ng marayaw. Bang nagkikita imbusing mo, maginang ko marayaw, wangway na way nakagunahan. Pain Allahu Ta'ala, hukum biyan. Na impamong nila kato, al-amalul hasan, amunin kakuyakan sintuhan. May takakuyakan sintuanin hinangad to, yaon harawm niyan dua. Yaon yung pagka-ikhlas, iwan yaunin hinang kurik. May tak kurik, miyag awong kaniya mutaba'a, awong kaniya iktida. Tayan tuan. Nawang nabihad ting kakahinang nato katantaan, amod tindilan nato halga, nagbungin iman, biya sin pagbunga, hantara sin muridin iban sin guru niya. Na, uno pempamong nila, innal amala, ija kana khalisan, walam yakun sawaban, lam tukbal. Apabila hinang yan, aun kanya ikhlas, sa bukun kurik, aun na pag-ikhlas mo, sa bukun kurik, may tabukon kurik, way kay mo pangagad, iwan way kay mo paningud, hanagdaak. Lam tukbal, di datay mo. Hindi magtayma. Amin, nagdaak. Langyan to kitay magtayma, na umulong na ka, undu isab naghinang na nagsangsa na, sari na misan wala kimugdan, paamuhon da kuma. Namamay tayong tao, sari na lang na. Tayo maun sintuhan ni Wandi, baya-baya niya na. Baya-baya mo na. Sabab ubos ng beta, sintuhan bang mo hinangunin ini-inin atulan. Sakali minang kita sing kabayaan, tampak kita imyan. Baya-baya na sintuhan tayo maun na Wandi. Ano tuan? Uuhon na to. Uuhon na to. Injantong na to. Pakunikon pakabayaan sintuhan. Uuhon na to, hindi la na to, papagswarahon na to, sinsuara kabayaan sintuhan. Uuhon na to, inhiwal simpito ang gautabaran na to, pahiwalon na to, pakabayaan sin nagbutang kanya, ayaw na to, pahiwalon, pakabayaan sin napso na to, iwan sin syahwat na to. Yaddo na. Ija kana al-amal, innal amala ija kana khalisan walam yakun sawaban lam tukbal. Pabilain hinang yan, ingkaunan niya ang pagkaikhlas niya sa bukun kurik, di datay mo. Balis katay sab. Innal amala ija kana sawaban walam yakun khalisan lam tukbal. In hinang yan kurik, sa wayron pagkaikhlas niya, di datay mo. Turayan tuan. Apa rakala hadyasin tau iban tau. Bang di maagad in kabayaan sin tao. Sumud ko pahinang di mo agarunin atulan sin paginangon mo yaw. Di na ko magkawa. Na kuno matay ba? Naghinang kau sininang aun ikhlas sa bukun kurik, di datay maun. Naginang kausin hinang kurik sa way ka ikhlas, di datay maun. Nakuno matay ma, hatta yakuna khalisan wa sawaba. Suway magakadindua. Kaya na sintuhan, iwan kurik. Unim mak na singkal na sintuhan, maka na lillah. Suwayroon ng kabayaan sin Allah subhanahu wa ta'ala. Ingan na yadto ikhlas.
na-encourage, maka na alal mutabaati wal iktida. Suway roon im pangakad niya iwan paningud, makad siya way taksin nabi, iwan simingud siya, hapiragbus, sinjunjungan taniw alayhi salatu wassalam. Wa kullu amalin bila iktida wala ittiba fa innahu la yajidu illa bu'da. Ingkatan hinang taniw, ingkatan ibadat si manusia, di siya makad. Habiyata sinjunjungan alaihissalam, iwan di siya simingud, wirun makawa niya ganap karayawan, sa im makawa niya, raman siya limayo, di nga kabayaan sin Allah Ta'ala. Limayo siya rin nga kabayaan sin Tuhan siya, simuok siya, pakabayaan sin napsu niya, iwan sin syahwat niya. Very close siya, iipat ni napsu niya, iipat ni syahwat niya. Sa impapaayaran kaniya sin Allah subhanahu wa ta'ala rin niya ayuputun marayaw. Maita, innama yu'badu bi amrihi. Impagtag-ipon subay makadakabayaan sin Tuhan. La bil hawa wal ara wal afkar. Impagtag-ipon pa Allah subhanahu wa ta'ala, uno-uno na pagtag-ipon, uno-uno na pag-ibadat pa Allah subhanahu wa ta'ala, illa bi amri, sumay magad ha kabayaan sin Tuhan. Sumay magad ha desisyon sin Tuhan. Sumay magad ha atulan sin Tuhan, nagpara siya Nabi wan Rasul. La bil hawa, buko ni nakarunta wa nafsuta. Wala bil ara, buko ni nakarunta pikilanta. Wala ilaha ula, bukon makadkaw kanila, ara ur-rijal wa ara ur-rijal. Di ed tumanjarin bihad tulagbos. Suwayra, madto papang Hindu, sintuhan, pa mga naraak niya kanabihan, iwan karasulan. Na, mahuli mga tuan, patubtubon na mo dito, miyawot na yung wakto na to. Salam ka sila sa namu, mga anak kapo na mo. Ayaw ka mo masumo. Tumungog sim pangadjian, hisiw-siw na magdihil pangadjian, di halukalin ni. Kakunahan na to, mga anak kapo. In pangadji, day nga kalam sin Allah subhanahu wa ta'ala, iwan day nga hadis, sinjunjungan tanyo alayhi salatu wassalam, sabab inakulang hamasa na to ini. Amoy kabayaan sin Allah subhanahu wa ta'ala, in kabayaan sin tao, nagdulwaya na. Sa maun kita niyo, pakabayaan sin Allah Ta'ala, di na to kabatukan in kabayaan sin Tuhan, apabila na to di pangadjiun, insulat halawon sin kitab, Al-Quranul Karim, iwan sin sunnat, sin Rasul sallallahu alaihi wasallam, nas'alullah subhanahu wa ta'ala, at-tawfiq was sadad, wa an yaj'alana hudatan muhtadin, wa an yaj'alana minal faijin, wal makbulina fid dunya wal akhirah, إنه سبحانه وتعالى سميع قريب مجيب الدعاء وصلى الله على خير خلقك نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين والله أعلم بالصواب والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.